Ebi enganzi ya bugambero mu kishayi Kabohe ha mukoro gwo kukuza ekiro ky'abakazi aha district eya Shema. Kurujira hanganzi y'ihanga enshobe ziri mu project ya Parish Development Model omuri Shema nazimanya kandi yaraganisa okukora ekiro kubasika okusindika akachiko akaragonjora enshongezi. Ati president akaragira izo abaye itaka joito abubaba ndeshema abantu abambaye itaka joito kikwetanga mugende a enterprise oba murime ebintu bimukupanya bibeta sente kwa ngabira Ona nabo Robin na Nabanja yasima government habo kutungura omukazi ombyanga bitari mwe na bimwe konka yayoreko kwatwaho habo kweyongera ko butabanko omumaka. Tukwenda abantu bayibengire okukora nuko government yayi esobole kubayamba nayo ni mukora ki ebiyamba chief semayo ngonza akumanya ni magamba mwebale kuhagira NRM. Ahabyentunguka enganzi y'ihanga yaraganisa kwenguto nyinjo mchanga cha nkore ziri kwija kukorwa okwera abatura okutambuza ebyemishuburo yabo. Tukulenga kurangu enguto tuzikora government ya NRM njweni budget ye kubiri abi desa kwa bilena tutekere budget kwa billion esente zisibole bakolere nyanga yana urukudo ruri mbazi government yetu kwenda kurabura y'abantu era yensonga abwati amasomero ganyu agasini abagakora kwambura kona wera kwisha kwani tondu cha paso wa era Women's League aga ni to mutego mungaro mukoro nugo gumwe umureberezi wa Western Kole Diocese yasime mirumo erukorwa abakazi kandi yashaba abashija bona okubaha ekitiniso butosha no kusime mirumo yabo omuntunguka y'amaka. Omukasa ya Kristo okubaho omugaso kandi abakazi omugaso basafuta ekitisa ekyabere kitariho naro yongera ha burungi n'obwingi bw'ekino sangire. Gasha kwa Ali Waswa.